Svima ostalima smo na crnoj listi. Užasna trojku, budite dobri, okej? Pozdrav, Milleri. Hvala ti na pomoći. Pa, ovo je pokvarilo moje planove za spa tretman, ali sigurna sam da će mi tvoji roditelji to nadoknaditi. Bolje vam je da budete dobri. Sjajlo. Naravno. Bolje da budete dobri. Ili što? Jesu li otišli? Gdje je Sophie? Rekla da ide kroz drugi kat. Ovdje nema drugog